Kapitan Inteng! Mapanak man gumatang dita tersina ni kagawad ko anang itinalakaala ko na. Ay, aganad ka, Chip. Aw, tapay usep. Ang mga masabat mo ni Nana Tuyang nga nalay nga uyaw. Saan? Uyawin na ka lang arudain, katawan na ka pa. Aya. Why, isong aganad ka. Ay, imbag ko man balasa nga napintas ti masabat ka. Saan ko maan ni Nana Tuyang? Makitam di tersina ni Marikwanang maray. Word, Maray. Apay aya. Awan kaday ti madmadlaw ma. Awan bait. Jack pa'y ngamin napanggimatang kay. Ingka gumatang. Tapno madlaw mo, ginadlaw ka. Anya aya dayta anadlaw mo, Maray. Diyak pa'y ibagbaga. Kaya't ko asika ti makadlaw. Ala, inak to gumatang. Tapno madlaw ko dayta ibagbaga. Warog, naggapwam. Mapanak ko magumatang iti tersina ni kagawad ko anang. Ngamawan mo't gayam ti magatang. Nay, apay nga awan. Ibagbaga ngamin dagiti kabaranggayan tayo na bangkrapon tayo ta tersina. No kasta. Awanan apulos ti magatang ijay. Dapay mo't nabatbatay. Ala, mapanak man. Inak kitaan. Tadapay ka tikayat ko ang mapanaknakan. Nay, apay ngay. Awan samot ni Marikwa nang dito'y tersena na. Ay, itayak pa'y lang agtuk-tuk-tuk ang awan mo't sumungbat. Ay, napanan na nga ta. Marikwa nang! Gumatangak man! Ayan mo, aya! Anyat gatanga maya, Mare. Na. Maray, ayan mo, aya! Apay asaan ka ngagpakita? Mapainak ngagpakita. Nakita ang mata, awanan lakok. Eh, win ngagpaiso. Pudno ti imbaga ni Kwarog, anaibusan ti lakom. Iso ang mapainak kung ngagpakita, Mare. Ay, unay daytan. Kan, adamadlaw ko. Anya, May salaang akrispap to'y nakabitin alakom. bye-bye amlaan dita. Saan la si katinakadlaw iti dayta? Uray ni Marituyang, nadlaw na. Na, no kasta, isaw jay ibagbaga na nga adamadlaw ko. Daytoy gayam ka kaiso na akrispap nga agbitbitin ti ibagbaga na. Nakauy-uyaw mo dayta kumaren. May sama dyan ngipon na iti sangwanan. Aglung-alungali pa'y. Ay, pudno, tako na maray. Ay, May puti katawag. ay, kasanumot nga main. Kasla krispap dyan ipan ni Marituyang. May sang agbit-bitin. Kawan, dilawan na talako. Ay, Di namot madilaw, di may sa angipon na. ay kat, umasidag ka dito'y mare. Tagin ni storyata. Kapitan! Apay mare. Hey! Katawaan. Sika, Kapitan. Apay akatawaan nak. Aber. Ay na, nakarumag kaya mo ti pa nagpilay-pilay mo. Ngaro-ngaro tirayo mak. Hanggang uray no kasta. Ikarigatak lata ti mapan ije barangay house. Ay, Houston. Ay! Ba't kang tawanin? Amari. Ay! Bayam ka di akatawaan ka. Kayak ko nga ming tagkatawa ka. Pakaragsakam sabot ang makita na kakastaw. Bisa masyan ka kanya. Tawaan na kita. Mabalin ka day nga agkatawa aklata, Kapitan.
Pay lang nga ipakadamkit, itay ka pa nagkakatawa. Ay! Panak ko na di barangay yun. Nagpilay-pilay. Ay! Na, sino ti katawaan na natuyang? Na, awa na, hindi katawa Sino aya? Ni Kapitan, nasabat ko. Kat isaw ti katawa tagpilay-pilay amagmag na. Ha? Niya. Ay awanin adan iji barangay haul. Anya, Saksamot ti katawaam na natuyang. ni Kapitan nga raw. Na Saan ako ngaglako, Kapitan? Nagkunakan ka saanan. Sa dino nga ti paggatangan mi itinalakan no saan ka nga aglakaw. Ay, kasano kat katawaan dakmet gaputa basit lang ang dilako. Na ay rumbang aya katawaan na ka. Asinaw, timangkat katawakan kataong takida. Ni Marituyang, Katawaan na ka ni Maritoyang. saan laday ta, Kapitan? Isistoryaan nakpay akadagiti amin na tattao masabsabat na. Uray siya kat kinat-katawaan nakman. Oray sika. Uwin. Di naksinardengan akin at katawan di nagsabat kamay. Ay, imbaga tapi manawak. Nagala sa talaga ti ugali day di ako maarik. Pasensyaan yun. Ay, naragsak na awanan tilakaw. Pakaragsakan nakmait nga rin ngagpilay-pilay. Alaman. Pasensyaan tayo. Tada tayo mati makawat. Tuyang, nagudong ka? Wan, kita mana kay gemak iti baskay. Naglugan kay nga roda, tayo tulad ka ni Jilay. Na, anyamot na ta tricycle ma. Apa na? Kagandar pa ti tricycle ka. Kabalan na nga itulod, oras sa nga pulo at tao, Jilay. Aglat-lati mag. Napigsa pa lang ti tricycle kung agitulod iti pasayros. Awan sa balya pagluganan. Chip! Aw, Dita tricycle mo kano ti pagluganan ni Nana Tuyang. ay katwa na. Umay ka na. Aglugan kan, tapagandar kaon. Na, iso da itan jay tricycle ma, kwaraw. Una na, full tank day tao May tulod na kay Jay Ilay, back in power. Naglugan ka na. Jak kaya, Ha? Abay, hindi mo kaya. nakarkaro matilati na. Ay, sa nalati day ta. Pintor day ta. Kulor na day ta. Awan sa balay, No diyo kay taglugan, nagbiro kayo sa balay. mangkita ak itinasaysaya at pagluganan, jay stainless, jay awan lati na. Pili dito yata, iti pagluganan na. Unya raw, nakauyo-uyaw pa Idintutag may sa langaro din, di aglungalungali ang ipon na, di sango na. Huwag nga ron, Chip. Na, sakti katawaan niya. Saan na? Apay, kumakatawaan da ka. may sa tingipon na iti akin sango. Ay, siya ka talaga tikat katawaan niya. Saan nga raw? Nangagaw jay imbagam, kwaraw. Anya timbaga ni Chip. Kunak, bungal ni Nana Tuyang. Ay, no, makakapakatawa na ito tao. Na, Abay, di mo madlaw. Kaya niya, Chip. Nuagsaw ni Nana Tuyang. Apay. pagpungpung tutanda ka. Oo. Nakamon, Osep. Ay, natlaw ko, Chip. Aglunglungali tingipon na may maysa. Makapakatawa. O, Ugat kitama, kayo, kitama. Ang lablabas kayo na talaga. Aglunglungali. Grabe. Ay. Ireklamo kayo ni Kapitan. Chip, pimanawan. Pimanawan, agreklamo ka daw. Bayam, pudnumot di imbagata. Agreklamo lang nga. Uray kaskasan umaray. Uray numan manutilakok. Nalaka dagitilakok. Wen maray. Pudnumot kit di dayta nga imbagam. Ay, sana kas kadagiti daduma at tersena nga adu tilako nang nanginamag. Wen
Kompleto tilako da. Adamin. Ang nagngina mga rod. Puno dayta nga ibagbagam, Maray. Jayla ko da abagas dita kabangibang atersena. 50 ti may sa akilaw. Kita man dayta. 20 ang tilakok. Katawaan kan uyawan pa ni Marituyang. Wen nga rod Tinapatag, makatultulong ka kadagiti kabaranggayam. Ay, wan Kan, jak gunggundawayan dagiti kabaranggayan tayo. Kasta ti mayat. Nimot kapitan kat katawaan mo't ni Marituyang tagpilay-pilay. Wen nga rod Nasakit lang nga rod ang tisakan ni Inteng. Ang katawaan pailaang ni Marituyang. Urag pilay-pilay ni kapitan, mapanlat tamot iti barangay hall, tapno aramidan na dagiti trabaho na. Saan ang mapanunot dayta ni Marituyang? Tatiam muna, jay lamang nguyaw ken mangkatawa iti pada na atao. Ay, makatumpong tumot iti mangkatawa ken kuana. Apay, masapul pa lang asabali Ay, katawam latan Ay, sa anak mo't nga ron ama nagkatawa kas ken kuana. Sa bagay mo't kit di Nala, yag mo nga rudin tay gat-gatangag, Maray. Mabitlaang. Nalipatak mo't dun. Kunak no umay ka makiistorya. Nga mo may ka magayam gumatang. Katuan, gumahatangak iti bagas, Maray. 2 kilo a bagas. Anday. Ay, nasakit gayam ti sa kamanggal. Abay pailangan na pang ka nag-duty nga may. Ano nga maintenance kan alapasan iti barangay hol. Agabsan ka pailangan. Sana mapalin. Aginggat ka ba ilang kag trabaho at mapana ka? Uy, dayta ti kapitan. Biliba ka talaga kang kangkal. Talaga nagagat ka nga opisyal ti barangay. Uray kat katawanak ni Marituyang. Ag trabaho aklat ta. Amo manggal. Kinat katawaan mimot ni Nana Tuyang. Kapay mit. Inuyaw na ngamin ti tricycle mi kiniusay. Aglatlati ka na. Kinatawaan mi na. Inuyaw mi pa'y Kagura na kay Dajayan. Umay ka no agreklama. Kita nyo Tapno marik na namot atirik na ti masaktan. Anyan ti oras ko raw. 1:00. Ay, mapanak nga rodan iti barangay hall. Ay, itulod kan. Ay, saanin? Magmag na akong tayo supay nga exercise ka. Uray na sakit ti sakam. Uray, asidaglaan man. Ado talaga taguro-uray at trabaho medyo barangay hall, kapitan. Katwin. Iso, mapanak manin. Sapi agpilay-pilay ka. Bayapon. Iti napatag makapagtrabaho akpay. Ang mga numasabat mo ni Marituyang, katawaan na kamanan. Bayam. Agumang katawa. Nuna, katawaan mo ta, kapitan. Kapitan! Makapakigtot ka. Ada ka adagos dito barangay hall. Wan, taumayak agreklamaw. Asino ti reklamaw? Ni Kwaraw. Apay, anit basol na? Ha? Kinat katawaan da kit day? Daytoy akin na bakit ka kinat katawaan da? Gure ka. Sigurado asikati kinatawaan da? Wan, kapitan. Bungalak ka nung agsaw. Ken aglunga-lungali daytoy may sangipon ka. Puno man! Ay sana mabalain. Ireklamo kita. Paibalod ko ida. Ita, amumon ti marik na ti makat katawaan. Nagsakit tinakam kaw amakat katawaan, kapitan. Ay, orayak lama kasangay. Kasta matinariknak, idi kinagkatawaan nak. Bakbakit anak pa yan, katkatawaan nak pailaan. Katkatawaan nak to pa idi, gaputag pilpilayak. Malagip mo? Ay, uwan, kapitan. No di mo kaya't nakatawaan kan uyawan da ka. Di mo mat-aramidan nga raw iti padam atao ti kasta. Ala, kasaritak da kwa raw. Asaan dan ngol ulitan ti pananguyaw. Kain panang katawa dakin ka.
Agkikinita tayo mutlatan dito'y atalong agkukumaray. Gumatang kayo, aya. Ay, ni Marituyang, adan sa gatangan na. Ay, sa anak agumatang, marikwanang. Ay, pasensya kayo na. Taging ka ita ka manmanupay laang tila ko. Aging gaita. Nakabitin pa lang mo't daytoy kakaiso na akris pap dito'y tersena, mare. Bay am di tamare. Taimbag lang nga da makit-kita da nakadisplay. Di yun katawaan to tersenak. Ni Marituyang Ay na, maray. Inikat ko na tanga ugalay. Aya, kaano pa'y nga inikat mo? Manipod idi inong tanak ni Kapitan. Inungtan na ka? Pudnumot kit di adag iti imbagbagan. Iso asaan akon nga aguyaw. Kan saan kon akatawaan ti panagrigat ti sabalay. Ay, nasaya at ano kas tamaray. Ay na, ay, nagbalbaliwan ni Kumarita, marikwanang. Naa, siya mutin ti katawaan niya ko Ay na, kumalay. naragsak kami lang, Marituyang. Ah. Tanagbalbaliw kan. Ado nga binatalaga ti gumurakan kakat no kasta ti ugali. Ay na, sapay kumaa. Ta saan kayo agumurgura kanya? Dandanay. Hangam, saanan? Tanaka-ameris ka matan, mare. Ay na toyang. No saan ka anauyaw, mas ad-ado dagiti kagayam mo. Ngam no nauyaw ka, ay ad-ado ti kaapam atat tao. Hala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante. Kapitan Enteng. Manungay tinaurnong abingay tangkail. Ada na surok at 30,000. Wow! Mayat gayam ti agbalin nga agent tangkail. Wala ron. Ada komisyon ta. Naimbag langain. Tadamot part-time job ta. No kastoy nga wan trabaho tayo di barangay haul. Wala na narigat ti agis tambay. Tibingay mo. Hoy, agyaman na kang kail. Agmirinda ta pa ijitersina ni kagawad ko anang. Sakbay nga agawid ta. Tanay, mabisina ka. Anyat gatangam, kapitan. Kanuray si kakwarog. Gumatang kami iti 2 soft drinks, ken 2 balkot at tinapay kagawad ko na. Money down first, kapitan. Danag mo kagawad. Ada kwarta mi kani kwaraw. Pudno timbagan ni Uncle Kao, kagawad. Ando ti kwarta may. Mabit lang taka utak ti bulsak. Oh. Makikitam dato kagawad. Adu mo ta kwarta day ta, kapitan. Sapay sagsasangaribaw. Nangalaan nyo nga amangan mat no. Ay sus. Kamali ti pampanunutam. Nasaya ti nagtawadan ti kwarta nga igamikin ni Uncle Kao. Husto tin bagan ni kwaraw kagawad. Handa ngamin part-time job medyo ilay. Anya ngay a part-time day ta, kapitan. Alak kwaraw, ibagam ka ni kagawad ko na. Nagilaklako kami iti daga. Kan balay, kagawad. No adda mangilako iti daga na, wano balay na. Da kami tagbirok iti bayar. No magustuhan ti bayar ti upra may, at damit bingay may. Aniya? Ada ako dungo. Apay nga itakalaang Enteng. Ay, ada na panan mi ka ni kwaraw. Sa dinaw, tinapanan yaw. Di mo saludsudin. At iti gatang mo iti katit baboy. Da. Amangan matno da kas tinagtaod ang tinggatang mo iti dayta. Saan? Danag mo na iya. Ang kalintang. Anggal.
Anya ti bagam. Anya nga anggail, mapantamanin iti sigod a papananta. Sana kung ngagpasada, no mapanta. Una. Saan na mabalin at di tamapan. Sayang ti bingayin ta. Una, sapay ka na yun nga na customer ta. Wat mo ko raw. Mga numangig ni Antem. Nagadong ay bagbagan na. Pasensya ka ng gangil. Diyan mo nga dagayam ni Antibanang di taon nagtibalayaw. Apay-api na umaydak dito yung barangay hall, Kapitan. Ganda na patag nga ipaaramid ka, John. Anya day ta, Kapitan. Sika pa lang ti makaamo dito yung barangay hall yung bigat. Dito ti susay. Ha? Kasanungay no adda umay aklinti yaw. Sika pa lang ti makaamo ti panagrunda yaw. Sika ti mangilin. Ada pa padan mi kanikwaraw. Anya ayati pa kakumikuman nyo kay ni Chiptanaw. Ay, nagaduas sa lubson. Basta aramidin ti papaaramid ko. Nay, si kamot ti lumabas dito ti tersenak, John. Itaman pa anasapa ka. Una, tasaan ka no nga ag-report ni Kapitan. Apay ngay, masansan metten ti panaglangan na. Wen nga raw, Kasanungay no adamang sapul ken kuana. siya kano pa lang ti sumango kadakwada kagawad. Anya, kapitan kaya? Isumat ti bilin na kanyak. Ala, inakaw. Siyak tinangitalkan ni Kapitan iti susi ti barangay hall. Kunak man no ag-report ka ija barangay hall ita. Ay, ada na patag apapanan mi kanikwaraw. Na, agpaili kayo manan? Una. Anya ti aramiden nyo ijay ili, aya. Ay, ada nga ron bayar akasarita mi. Bayar? Ay, ibagak lang ti maipapan iti part-time job may kanikwaraw. Dumag ka. Agent kami kanikwaraw. Trabaho mi tagbirok iti bayar ti daga wenno balay. Ang ada ayamat daga kan balay nga ilako yaw. Tumulong kami kadagitay marigatan amang ilako iti sa nikwada. Daga wenno balay. No ada mabirukan mi abayar, di ada mo't komisyon mi. No tsumamba, dakil mo't ati komisyon mi. Na, di mo ibaga aday talatan part-time job mo ti into naram. Ay, kasanon nga'y ti trabahom ijay barangay hall. San aparikot dayta? Adamot ijay ni John. Kapitan! Kapitan! Tawan ni Kapitan dito yung barangay hall na natuyang. Anya, sa dino ti ayan na. Adda na pataga na pananda kini Chip Kwarog. Naa, tunggal umayak dito'y barangay hall. Si kaakanayon ti madanon ka, John. Awan ni Kapitan. Anya ko mati ibagam kan kuha na ayan na natuyang. Mabalin mata siya ti pang ibagam. Ang mga nukabala kasulbaran. Ni Kapitan ti kayat ko ang makasarita. Awan nga rod ni Kapitan, nagpailid ah. Anya launay ayat ti subli-sublian da ijay ilay. Nalipatan nan samutan ti trabaho na dito'y barangay hall. Nay, apayan marituyang. Kasla makakaungat ka. Talaga makaungungatak, marikwanang. Apayaya, anyat na pasamak. Kasanaw, awan manon ni Kapitan ijay barangay hall. Tunggal mapanak ijay ni John ti kanayon amadanunak. Ayun, nagpaili da kapitan kan kwarog itagsapa. Anya yatar aramiden da ijay ilay. Ada ka no mabayar a kasarita da. Bayar! Wen, taglaklako da ngamin iti dagaken balay. Dakkel ka no ti porsyento no, komisyon da iti dayta. Oh, na yan. Agikat ko mga rudan a Kapitan no kastamo lang tar aramiden na. Anya ngay da ijay. Agsusweldo lang nga oray saan namat nga aramidan ti trabaho na. Nay, marituyang. Si kamot gayam ti masabat ko dito yung kalsada. Ay, sa dino tinaggapwam. Di ta barangay haul maray. Adda ko man napatag nga ibagakin ni Kapitan. Ngamsan met gayam ang nag-report ita. Ay, wen. Nagpaili da ka ni Kwarog. Bagbagaan man ni Kapitan Maribanang.
Amangan no nalipatan nan ti responsibilidad na kas kapitan ti barangay taya. Ay, kanayon kumot abagbagaan, mare. Ang yung dakkel ka nung amin, di maalala da a komisyon iti part-time job da. No kasta nga raw, nasaysaya atin no agi katlaengan a kapitan. Bay mare, kasaritak to ni Inteng. Ay, rumbang laang maray. Tano saan ngagbalbalayo? Siya kaun ti mangireklamo ken kwa na ijay munisipyaw. 22, 23, 24, 25. 25,000 tinahulong ka. Ano kasta? Dakkel manin ti bingayon tanggal. Ay, wala. Bakdang nga minti nakasarita ta bayar. Ay, sigurado nga damanin inton bigat tanggal. Sigurado Iso ngagpailit tamanan inton bigat. Wanggal. Anja ako Mabalin ka di nga lakon ti bingay ka. Wala, napakitin asaan. Yes! Dumanan ti kwarta kita. Saya atin tati trabaho ta ko raw. Tapno doble ti maala ta ako misyon inton sumarunaw. Ariglada, wanggal. Anya ti lutom apang rabyan dungaw. Ay, naimbag mo tanagawid kan Inteng. Apay ang narabyan ka. Ay inuray mi nga minti bingay mi. Ay, mangibabain ka, Inteng. Yay, tanapudot man ti ulom ako na. Amam, nasabat ko ni Marito yang itidalan. Anya kumaita. Man ano kuma? Agung unget, tatunggal mapan kanu ije barangay hall kat awan ka. Damat ni Jun. Nay, apay, kapitan ayan ni John. Tanod. Siyak ti kapitan. Si kamit. Anya nga ro ti aramidam. Panagkunam ka de, ammo ni John ti aramiden na ije barangay hall. Saan na balita insurok ti aramidan na? Unay kan aya Inteng. Hay, agpanunot ka man. Ay bagngag sa pamaray. Si kamot gayam, kapitan. Naimbag laengan tanasabat ka. Apay, maray. Adda ko Ang makaya... diretso ka di barangay hall, maray. Enton kwan, saan ka man Ijay barangay hall pa'y lang ti papanam, maray. Ada ni Jun, ijay. Anya, Bisi ak pa'y lang, isuan ni Jun ti makaam mo kada kayaw. no kastamit lang. Nasaysayat lang arudan nga agikat ka, a kapitan. Nangal alaamat itilaing mo. Takas tati bagam. Kasanaw, kat kasla nalipata mon ti responsibilidad mo kas kapitan. Ay, bisi ak. Apay narigat na maawatan dito. Anggal, at umawawag kan ka. Sino nga ta? Ni kagawad ko anangaw. Baybayam. Amang ano na patagtibagan, Anggal. I-off mo pa lang ti cellphone ka. Ang mga umayan di bayar ta. Sige, hindi pa nga rudan. Kasta. Oh. Agtungpal ka iti paparamit kukan ka. Tapno dakkel man ti pagbingayan ta itangal daw. Wanang Anggal. Agtugaw ka nga roden. Daitan sanday tay kliyente. Anyati ko na ni Kapitan, kagawad. Saan na mo ta sungsungbatan ti awag ko, John? Sapay na urnungan dagiti papeles anas ka na pirmaan na. Kasano daytan ngay? Kasapulan ka nun dagiti bumarangay dagiti papeles. Saan mo't mabalin nga i-release ka o tawan mo't pirma ni Kapitan. Sige, tapadasak manan nga awagan. Ay, agyaman na kagawad ko anang. Pakibagala ngayon, ngay disok iti lamisaan na iti barangay hall dagiti papeles arumbang apirmaan na. Awan nga minlud ko, isuasaan ko maawagan ni Kapitan. Sige, syakti makaam mo, John. Awagan kan tulangan, no anya ti bagana. Anya ti masapol mo na natuyang. Ayan nga, ije papilis nga impapirmakin ni Kapitan John. Napirmaan ka dain. Saan pa'y na natuyang? Saan pa'y mat nga imay ni Kapitan dito'y barangay hall? Anya, no kasta. Saan manan ang nag-report dito'y barangay hall? Saan nga road? Talaga mat day jaya kapitan ha? Anya ti aramidam na natuyang? Agreklamo ako ni ije munisipyo.
Ha? Nalabasan ti kastang aramiden na. Jesus. Kasapulak dagijay apapilays nga maging gaitasan pa'y kayam anapirmaan. Naimbag tanagawid kan Enteng. Apay dungaw. Mapan ni Marito yang ije munisipyo ita. Ano taramidan na di munisipyo? Amom, no anya ti aramiden na ijay. Pagan ano ko ma? Mapan nakaireklamo, Inteng. Na, Saan mo mat ngaming aramiden dagiti responsibilidad mo kas kapitan ti barangay tayaw? anya ti kunam? Tikunak, mapan agreklamo ni Marito yang ije munisipyo. Kat da kayo kan ni Kwarog ti mapan na ireklamo. Ay, naimbaglagan ta saan ka pa nakalugan, Maray. Anya ter aramiden nyo dito'y paradaan, kapitan, kankwaraw. Ano pa nga siyaw? Di yun ituloy ti reklamo yaw na natuyan. Oray anya pa iti bagbagayaw, agreklamo aklat ha. Anuhay kan ka iti kwartam. Oray siyak, mang tidakmet na natuyang. Basta saan kan nga reklamaw. Anya ti pagkitkitaan nyo kanyak, rupat kwarta. Ay, ko, name your price, Maray. Tapno ibagak kada kayaw, sa anak apapasuksukan. Ha? Manunga aldaw nga inururay ko dahi di apapilays, kapitan. Ngam agpa-importante kalaunay. Basol mo matgaya manggay. Ay, aksar din ka man. Lumay pirmak, itamit lang, Maray. Ay sanan! Isumit laang analatawan. Orayin nyo laangan, no anya ti panusan ni Mayor iti kastang aramid kaw. Ay, Kapitan Enteng Kenkwarog. Sana dakas ti maadaan iti part-time job. Ngam kuma, laglagi pa nyo nga adda responsibilidad yo kas kapitan ken chiftano dita barangay yo. Ala sige! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Charlotte Letes Celo. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jun Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng! Banang, agsapan! Uy, agringkan! Anyat orasen aya. Alas 6 iti bigat. Agringkan tayong kagluto iti kaninta. Saan ka di mabali na si kapay laeng ti agluto? Nabanugak ngamin anak kitang dan ka ni Marikwa nang idikalman. Di ka man agrason-rason. Tauras siya ka nagtrabaho akmat idikalman. Ay di ka nagsaupay. Agawa ang tayong kagluto. Agpapudot ka iti kape. Sige. Ano sakta agluto kan mangipapudot iti kapem. Tapno di mo mat ko na. Mayat! Nasaya at day taban. Sa dinot tayan ti sapatos ko ngayon palabakan kadungaw. Ay, saan pa'y analabaan Kasano ko makapaglabaak? Kat nakitang danak nga road ka ni Marikwa nang idigalman. Nagadumit arason mo. Adamit di may sa araber shoes mo Isupay lang ti usaram Isungaram nga palabakin ka na dya sapatos ta isote kayat ko nga usaran. Kat di ka agungat Bayam, ano usak apunasan ti sapatos mo? Tapno adda mausar mo ita. Hindi mo tumot inlaba. Peneng! Yahoo! Yahoo! Apay ka day. Apay nakabaybayak ka. Itay pengagpukpukawak. Ay, pasensyakan Agdaldalusak ngamin ijay kusina. Isaasaan ko anang ngag-adagos ti pukkaw mo. Anya ti ibagam Ay, di mo liplipatan apakanan dagiti tarakin ko amanaw.
Ato ti ginatang ko akaninda. Maistay ta. Maigatang ngay iti sida. Diskarte mo na. Nay, apay nga itakalaang maribanang. Nang rugin nagiti kadwam nga graot. Ay, pasensya kan no naladawak, marikwanang. Ado nga min ti inaramid ko ija balay. Na, inaunaak pa iti may sa atawan ngam sika. Ngam kaslabak bakit mo tilang ngam siyak. Ay, kasano kumasa anak abumakit. Katawan mo ti inanak mare. Siyak mo't aminen ti agunggunay ijay balay. Ultimo hulo at arakan ni Inteng. Siyak pa'y latimang pakan. Ay na, nagkasangan ti kasta mare. Imbagampay, mare. Ay, lumaban ka mga mina, uray sagpaminsan. Babaunan samot ten ti pangibilbilangan ni Kapitan ken ka. Kumatangak man, marikwanang. Anyat gatanga, marituyang. May sa sardinas, maray. Di basit laeng tagmay may saak mo. Saan pa'y mo't anagaw-awid ni Badungkaw? Mabitla nga raw, talaak tigat gatanga. Na, Apay, ni maribanang kaday di matanawak nga agbalbalsig iti paraangan da. hawon iso. Naimbag man nakabaulan na pailaang. No choice Kapilitan nga agbalseg, tawamot ko na ni Kapitan nga iso tagbalseg. Kaasimot di kumarita. Apa nga itakala akwaro? Kunak amasapsapa ka nga umay dito'y barangay hall. Ay, pasensya ka nang gail. Tinulungak namin ni Ante, anak balsay. Apay at tinulungam kat kabailan na may. Apay akasta ka ni Ante. Ah, Babaunan sa mo ti pangibilbilangam kan kuana. kat no kasladuna no adak iti balay. Ay, Maturog kan mga latar midak ta na anos mo't ni Antib. unahin ti kastang gail. Kasano ngay numauman ni Ante. Kat sinaan na kayo iti kastang araramidan niyaw. Saan to mapasamak ti kasta kwaraw? Amumat ni Antib. Nalaka ang mayalis ti alipuspus na. Sana na sa ti kastang araramidan. Na, kaslab ka matin kalaingan kwaraw. Ah, Ala, si kanti mga ramid ka dagito eripot. Chip, ninanabanang sama dahil sumungan. ay, isungag pa isang usay. Na, madlaw na dang senti bagbagkatin na. Ay, unahin ni Angel. Tani Ante pa'y lang matibaon na ang mga ayaw. Nakakaasin ni nanabanang. Pudno tayong bagam. Kasanumit nga main. Feeling bus ni Angel kaw. Naimbagman tamanusan na tikas dyan nga ugali ni Kapitan. Uraya mo say. Dumtang tumat ti aldaw ang mauman ni Antibanang. Kaano nga, Chip? Saan ko nga may bagano kanaw? Nga may pasigurado ka mapasamak to day ta. Sikapay lang ti agbantay dito'y barangay haul. Tulungak ni Antibanang. Sa dino ti papanam, nakapulis ka mo dong. Nalipatam ka day a Domingo ita, Inteng. Mapanak makimisa Sino tinangibaga ang mabalin mo ti makimisa? Di mo ibaga nga uray ti pan nakimisa kat iparit mo. Ay, dito'y kalang balay. Isupay ti aramidan. Nakaluto akmatan iti kanam. Anya pa'y lang nga iti aramidag. Na, ay dito'y kalang tapno adda nalaka nga ibabaon ko. Di nakmalapdan, Inteng. Kayat mo man wano saan, inak makimisa. Makimisa am. Iti sigod a pakimis-misaak Manu abulanan asa anak anap-napan ijay. Ijay pa'y lang mo't simbahan ti papanam. Kat anya kumangay. Man ano kuma. No ijay mo't laang ti pakimisa am. Ay, saanin? Saan mo't amaw awatan ti sursuro da ijay? Kasano kuma amaawatam. Kat naminsan laeng anapan ka. Tidakas na pay. Saan pa'y analpas ti misa, nagawid kan. Na, tanagado pa'y lang nga ibagam. Ala,
Agrubwat akon. Si kanti makaamaw dito'y balay. Ako nakmanon nagtimpla ka iti kapik banang. Makaamo kamutan nga agtimpla iti kapem, inteng. Kitaam nga aglutluto ak iti si daan ta. Ibaon nakpayla nga agtimpla iti kape. Natanagturad kan asumong bat. Nauma akon kan ka, inteng. Kunamlan asino ka akalalaingan kan kangangatuan. Anya ti karkarit mo ya? Awan ti ikarkarit ko. Ha, nagpatinggan ti pasensyak. Iso amanipod ita. Dinak ibaon-baon. Timangsit ka. Timangset? Kasanaw, ana ibagam ti kasta, inteng? Gaputa kastante pa nagsungsungbat mo akanyak. Ha! Saan ko lang nga inaramid ti kayat mo? Ibagamon at timangsitak? Punuman. Maribanang, nang nagkumot anagapa kayo kan ni Kapitan, anyat napasama kaya. Ay, kasanumot nga men, mare. Aglutluto ak iti si daan me. Angam ibaon nakpayla nga agtimpla iti kapina. Idi sa anak nagtimpla, nagungat-mutan. Ibaga na pa'y atimang sitak ka no. Ay, ay, Na, apay ngay nga katawa ka, marikwanang. nagrabaw magayam ti pagapapaan nyo. Wun angam kasta unay ti panangunget na kanyak. Saan la siguro anarwam ni Kapitan akong kontraam ti kayat na. Iso anay baga na ti kasjay. Wun siguro mare. No ag istoryan to mga min ni Kapitan kakanayon as ikatidakas iti istoryana. Ay, jakman amo, noan niya ti adda iti panunot dayjay nga inteng. Ha! Naglaing amang baliktad iti istorya. Nay, si kamot na masabat ka, Kapitan. Apaya kasta tilangam, kaslaad da ka apam. Masuro na ka ni banang. Anya nga iti basol ni Maribanang. Nagturad asumong bat. Saan mo't akas dya ini? Aya, Timbangsitan ti kumaran. ay na amangan no napunuan laeng iti aramidem ken kuana, Kapitan. Ay apay kumaamapunuan kat nasaya at takmat nga asawa. Nasaya at mo't ni bagpagam. Di mo to pa'y amo atulungan ni Maribanang. Naglaing ka pa'y nga agaramid iti istorya. Tapno laeng agbalin adakis ni Maribanang. Anyat kunam. Ay ikwa, awan, Kapitan. Sigay, agpatuloy ako. Tapno saan ka amadistorbo iti panagnam. Take care, Kapitan. Anya ti araramidem dito'y balay ka, Wangkail. Umayak pa'y man agpalami ista masurunak ka ni Antim Abanang. Anya ti basol na kan kaya. Ay, di makal ti ulo day dyan nga Antim. Timbangsit. Apay anay bagam ti kasta. Wala, tadi makal ti ulo na. Nagturad asumungsungbat. Tunggal ada ibaga ken kuana kat kontraen da. Amangan mo't nga may, no sana nasaya ti tratum kan kuana. Kasano ko masaan na nasayaan. Kahit saan kunto pa'y akab kabilan. Uresan mo akab kabilan. No nagsakit mo't dagiti ibalbalikas mo kan kuana. At adda masaktan lata. Kas kumay ta. Umay mo is-istoryaan kanyak at imangsit ni antay. Imbis ko maapribado aparikot yun na ita. Saan? Umay mukit din padpadaksan ni antibanang kanyak. Ay, jakamukan ka. Agpada kayo kandi Antim. Makitam day tanggail. Di mo pa kahit ti makuriktar. Ti panagkunam siguro kat husto ka kanayawn. Isto akas taunay ti unget mau. Idi kontrain na kan ni antay. Ni ka di Maribanang tay nakitak anaggapo dito'y tersina, Marikwanang. Wen, marituyang. Nagapad na kano kan ni Kapitan. Wun nga raw, napudot ti ulo ni Kapitan iti nasabat ka. Inong tanak pa'y nga raw. Napunuan siguro ni Maribanangan Iso akong kontraan na muton ni Kapitan. Naimbaglangan tasaan nakasjay ni badung mo. Ay, wun, Maray. Amu na ti dumngeg iti sao.
Ken amo na nga akseptaren ti bidot na. Sa balimot ngamin ti ugali ni Kapitan. Nagsasaw, kasla iso ti kalaingan. Pagbalinin na pa yun nga uto-uto ni Maribanang numaminsan. Wan nga raw. Namin ano na nangagko anagapa. Nalabas mo ni Kapitan. Uray basol na. Pabasulan na ni Maribanang. Nga ruda, naglaing amang baliktad iti istorya, tapno iso tinasayaat. Ay, iso ajak mababalaw ni Maribanang. Nukas di amasongbatan na ni Kapitan. Basol ni Kapitan, no apay akasta ni Maribanang ita. Naganos ni Maribanang, ngambasol ni Kapitan, tainuray na amapunuan ni Maribanang. Iso nga ita, ha? Apitin namot at ibunga tidakas nga aramid na. Manganan, Inteng. Sana ka mabisin. Na, kasano asaan ka amabisin? Kat idi pa'y lakalman asaan ka anang nangan? Sana ka mabisin ko nakar. Makitam da ita. Nanga tuunay ti pride mo. Na, Ito nagistorya ka manen kadagiti ka barangayan tayo. Ibagam manen asaan ka apinakpakan. ay sikatin na nga to ti pride na, Banang. Sika tinagato ti pride na, Inteng. Sigurado. Siyak tumanen ti pagbalinam adakas iti istoryaem. Kapuno man. Dakkel tinagbaliwam. Timangsit ka. Apaan na kun. Nairwam ka lang amin akanayon ko nga ayunan ti kayat mo. Iso nga ita akon kontraan ka takam malikat nga ro ti aramidem. Ibagam manen nga apaan ka wenno kun kontraan ka. Ha! Saan ko nga aramid ti makiapa no nasaya at kamot kanyak, Inteng. Nakabutbutong ni Kapitan Chip. Nagsimple abanag, kasta unay ti unget na. Una, tadda ti sanda nagkinawatan kini Antibanang. Malang. Wan, kung kontraan nga minan ni Antibanang ita. Dahita ti makagapaw no apay akanayon nga ibagana at imangsit ni Antibanang. Aywan, nanggag ko nga dati kasarsarita na iti cellphone itay. Kat istorya na at imangsit ni Nanabanang. Bagbaga na pa na pride ka na. Nalay nga talaga nga garamid iti istorya ni Angkal. Tapno lang mapadakas na ni Antibanang. Anyat gatang Maribanang. Sa anak agumatang mare. Umayak lang maki-standby. Ay, agad kumusta kayon ka ni Kapitan? Ay, sa anak apampansinan mare. Tunggal ayabak amangan. Di na kaya. Ay, wan. Imay ni Kapitan dito'y itay. Kat ibagbaga na mo't nga papaam ka no. Ay, agasem nga iti kasta pa ng dadaal na kanya. Ay, saan pa'y siguro anak Amiris, ah? Dahita ngamin ti paglaingan ni Inteng kahit. Nala, bayam, maka-Amiris tumutlaan. Sapay lakuma, marikwanang. Ay, ada ako dungaw. Itaman pa'y nga inawagan nak iti dongo. Nakaamiris ako dungo. Siyak tinagkamali. Podno ka de. Ay, wen. Sana na saya ati inararamid ko kan kay iti kalabos. Iso maawatak no apay maaramid mo timang kontra wano sumungbat kanya. Ay kat, pagyamanak no nakaamiris kan. Pasensyakan ka dagiti nasasakit nga balbalikas ko dungo. Saanin ang maulay? Ibabakti pride ka. Kain sardi nga kung timang padpadakas kan ka. Iti kasta. Di nakagura. Kay nagsublay ti kinaanos mo kanyak nga asawa. Agyaman ak unay no kasta Inteng. Kat sapay lakuma, tatong palam dagita nga imbagap. Ay na, Kapitan! Sana gaputa na anos ni Nanabanang ken ka kat abuswam matan. Laglagi pa nga dalata pagpatinggaan ti anyaman abanang.
Hala sigay! Diton! Tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jun Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Kapitan Enteng! Day, apay anak katugaw kayo mailangan di ta paradaan niya. Nagururay kami ti pasahiros, may. Ngagpaisaw, ang mga no, danto inton madamdama. Saksama ti urayan niya. No pasahiros ka, siga ti ururayin, may. Kapanan nyo ya, taglugan kay kiday na na. Siyak ti urayan niya. Ta siyak ti para padamag. Anya ti padamag, mau. Hey! Apay, di yu amaw anaganakin di balasang ang maestra di ta eskwelaan. Ha? O sino ang maestra na na? Di ngay atidug ti buok na anaemma. Ha? Naganak gaya man da dya maestra, ha? Wun, awan asawa na, ngam naganak. Laingin nga gipadamag ni Nana Tuyang, Chep. Ay, katsiyempre amok amin ang mapaspasamak dito'y kabildatan. Siyak ti pagdamagan niyaw, tamok amin. Warog, ikaya ba ni Uncle mo tamangan tayon? Anya ti sidaanan, tay. Dinengdeng laeng. Anya ngay nga raod. Ang galinteng! Mangan tayo ka naon! Kwarog, Agsida tayo iti dinengdeng! Aw, nayabakaw. ay unay kamadtan. Apay nga impukaw mo ngay. Tap namangag na, ah. Mangag ni Marituyang. Iwaras namanen a dinengdeng laeng ti sidaen tayaw. Ayunan niya. Naglaing gayam nga agistorya ni Nana Tuyang. Ay, pirmi Magasam, naganak ka no gayam mabalasang tayo maestra di tayo eskwelaan alungher. Anya, nakaamwam. Ni Nana Tuyang. Ay, kunakun kat. Amo na amin na mapaspasamak dito'y barangay tayaw. Sapay kaadwan na nga istoryaan na. No saan na kurang, adda surok na. Uray mo day ta pa nagkatawa mon, Marituya. Uray mo lay nga to taulom. Ay, siyempre agkat katawa, gayam. Anyat kat katawa amaya. Ay, apay, di mo nangag. Tay, Jay impukaw ni Kwarog awan nangag ko nga impukaw na. Ay, agsidada iti dinengdang. Kapitan, agsida iti dinengdang. Ay, inal daw mo ilaangan a dinengdang kababain. Agad, anya kumati kababain di tangay. Ay namaray, kaya't nasawan, awan makukwartada. Ay, kaya tasawan day ta. Sana kurakot ni Kapitan. Iso di mo kat katawaan. Nita, karuwan na. Kas ka lamang luklukaw. Maribanang, inton maminsan, di yu ipukpukaw no anya ti pasidayo ken ni Kapitan tamangeg ni Marituyang. Day, apay, nangag na. Kanya pa'y ngay, kinatkatawaan namanen Eh, kayat mo asawan, Mare. Inyaramidan namanen iti istorya tinangag na. Kuwan amare. Ibagbaga naman na nakaasi ni Kapitan. Awan ka no makukwarta na nga uray Kapitan. Ay, nangag nagayam ja impukaw ni Kwarog. Ay na, uray adayaw mangag na. Kasta ti kinalisto tilapayag na. Kasla adante na tilapayag na. San lang ante na Nakablutot pa'y. Ay, wen
Iso nga aganan na tayo. Tane, istoryaan na jay maestra. Anasikugan ka no. Ada na si kugan ang maestra. Kasta nga rod ti kunana. Diyak ka mo day ta. Ay, nagalisto nga rod. No nakadamdamagan na iti dayjay Ay, kat. Di tayo amo, ano po no, ano saan, ti bagbagana. Patpatsin mo't dagiti tattao dagiti bagbagana. No ison ti nagistorya, awanen ti agtagtagaray. Deng-deng ganda mo't tayo na naimbag ja ibagbagana. Kat mamati damat, nga uray palsaw adamag. Adda ni Kwaraw, Awan na. Napan na tinulungan ni Kapitan. nasaya at magtawan. Nagitimot pa ka tricycle driver, napandamot ni Jilay. Manmano kami lang nagbati dito nga guro-ura iti pasahiros. Hehe, mayak no kasta. Ha? Apay? Agtugawak pa'y sakbay nga gistorya. Ay, ang ganad ka nga tugaw na. Kanal ti ada iti likudam. Wen, ang Muktar Aramide, siyak pa'y di ko na. Ito ta nakadugaw ka. Nyati istoryaam na nato ya. Ni Kapitan. Ha? Ni Kapitan Inteng? Sino kumapay nga? Apay nga yarasas mo na. Pigsama tap no mangagaw. Ni Kapitan Inteng kat kurakot a Kapitan. Ala ka, saan mo't Apay nga ibagbagam ti kasta na natuyang. Kurakot nga raw. Anda pa maneknek mo? Ay kurakot peryaw. Na. Kasapulan pa'y ayat ipamanagnag. Dakas tagis istorya iti saan apod naw. Apay adakas. Agsubling tukin kaday tangar aramidam na. Patpatsamay. Ay, sos! Ni. Matinagak sa mutan! Una kami nga ganad ka, nagalis day ta pagtugtugawan niyo. Ay, arayatan nakmutan na! Kasla kayat mo ang matindaga! Di ka danagan. Ay, Tulungan ka. Saan man atilay si istorya marituyang? anya manan. Siyak manan tinakitam. Ta sino kumati sa bala kita kat si kamot latad na ditoy? Ay, ay na. Adaw ti istorya maray. Tasyak nga ron tinalaing agiwaragawag diti kabildatan. Wala ang pilyam mati si istorya Ibagbagam pa'y akurakot ni Kapitan. Pudnumag. Apay. At da ebidensyam, takas na ti bagbagam. Di mo makita ya di balay da. Aggong-gunggo na no mo nagka. Di danto pa'y may patarimaan, ibagam katakuраkotan. Kurakot kunaktumag. Kanayon dalang agsida iti dinengdeng kurakotan ko Ay lang. basta! Kurakot! Ay na, amo mare, adon dagiti gumurgura ken kay ti kastang aramid mo. Gumura dala nga. Kaya't mamaibos dagiti gagayam mo. Sige lang. Adulat na tigagayim ka. Jakto pa'y kaskason ni nanatuyang. Apay nga. Nakakaasim at abakbakitan. Kasanaw, tila istoryaan na may papan kini Uncle Kao. Nangigmon din baga ni nanatuyang. Inistorya na kanya kahit. Nangag ko na, ado tinakaibaga kanya. Ay, siya kumatin na kauna. Ay, kanya ay tinangig mo nga istorya na. Sadot ka nun ni Uncle Kao. Day talang? Adapay sa baling istoryana. Ay, adamot inistorya na kanya, Chip. Asan nagdigdigos ni Uncle Kao? Saan? Kurakot ka nun ni Kapitan. Anya? O, di nakarkaro day ta apamirday. Ay, nagadugaya man nagmamading nga istoryaan ni nanatuyang. May papan kini Uncle Kao. Ado, Ay, kagura ko ni nanatuyang. Ang mga nuray si kaka, adamo madinga inistoryanan, may papankin ka, Chip. Kagawad ko anang. Adaman kayat ko adamagan. Si kaka DJ maestra di tayo eskwelaan nga si istoryaan da. Ay, wen, kagawad. Siyak jay pagpes-pestaan da pag-iistoryaan dito barangay tayo. Anyat gatangam ay istay damagam balasang kaw. Dagiti man iwarwaras ni nanatuyang adamag may papan kanya. Ni, nakadanon gayam kan. Wen kagawad. Kat kayat ko amalinisan tinagan ko. Isong agdamagak. Tamapanak agreklamo ije barangay hall.
Ay, shows! Delikado ni Marituyang no kasta, Maray. Maireklamo ijay barangay hall. Idi pa'y labi nagbagaak. Ngamawamot denggan na. Ay, isumot day ta sumungad. Ni, nasayaat mo tao may dito tersenak. Ay, adda manon umay ko istoryaan kada kayo kukumaray. Ay, anya manen day ta, Marituyang. Pamirdi manan. Naguray nga min denggan nyo pa'y mo't Imay dito dyan maestra pinerperdem. Jay nasikogan abalasang. Agreklamo ka nun sa. Sanak amabutang. Panag ko na mabutang Ha? Saan? Ay na, Maray. Isardeng mo ti kastangar aramidem. Ti panang daddadaul mo iti padam a tao. Uray ni Inteng. Perperjam pa yan. Sanak amabutang. Awan ka butang ka. Darumdaklang. Na, si Kapay tinatangsay. Awan mo't basol ka. Ay, mainayo nakkumah kadagiti mangguraken ka, Maray. Angam kasi kamay. Makitam ti kasta nga aramid mo. Ultimo asawa ti kumarem dadaulempay. Pudno mo nga main. Pudno, ako rakot ni Inteng. Ay, agapatan no kastan, Marituyang. Panag ko na maray. Mabuti nga. Agboksing tano kayat mo. Sigay, umaykan. Talaga natang shit da ito ako marim marikwanang. Ay, agsablang kayo man. Babakit kayo, nagapa kayo pa ilahan. Ay nano siya klaan. Talagang awan ka butang kaw. Ngala, maribanang, baybay amon. Si kanti makamo nga agpakumbaba. Oh, anya, aglaban ta. Ay, Agawid kan, Marituyang. Diyak kayat nga taglaban dito tersenak. Konamlan asino, porque asawa ti kapitan. Di ko na siguro kapoteng kapa. Masaya ata nasabat ka na natuyan. Saan ako na dumanon di tabalayaw? Makaung-ungot. Iso asaan nak asabat-sabaton. Apay nga makaungot ka na. At dagayam kalaban ko. Ha? Kunada siguro takrota. Ha? Naturod Ang kurita. Ipapaitid nga po kapitan kun ka. Nay, surat mo't daytang. Agsasango kayo kano iji barangay hall. Jay maestra pinirpir jam. Sumango apay. Paglibakan nakitdan, nga isaw kat naganak abalasang. Maestra pa'y mga raw. Sumango awan kabutang ko. Oray pa'y maestra, oray pa'y kapitan, oray presidentay jak kabutang. Awan kabutang ka. Talaga naturod ka mo't at chismosa Wan, syakti katuturudan. Itay pa lang aururayan na kay di barangay hall, Maray. Mapanakaw maray, jak kabutang ida. Kawamat, amo may angawan kabutang mo. Talaga sangwak dagita amang irekreklamo kanya. Ayabam kit di amin ida, tapno agsasango kamay. Ay, madimot ano ayaban amin ida. Oray pa'y agdigidanda. Sangwam pa'y lang di maestra. Wan, inak sangwang. Nuapay mga may na naglaing kang agmarites. Nasaya tadakan maray. Itay pa'y nga urayan da ka. Ha? Ayan jay maestra anang ireklamo kanya. Iso da ito'y nakatugaw. Inururay da ka. Agtugaw kan. Awan kabutang kaw. Amu may, iso nga agtugaw kan. Itata nakatugawa kaw. Siyak ka daing ti umuna nga agsaaw. Itay ka pa'y asao. Pagsawon ta pa'y mada ito'y mangreklamo kan ka ma'am. Wan kapitan. Kat agyaman ta pinagsango na kami iti day ti mang pirpirdi kanya. Tanabayagan pinirpir dyan nak. Ngam gaputa bakat, jak ingkang kano. Ngam saan matla aso marsardang. Anya timakunam, Marituyang. Maray.
Na. Apa nagrungab ka ngay? Ato iti tissue. Kunak man nung naturad ka ako nam. Mabalin ka di nga ituloy kong tagsao, kapitan. Kwa, ma'am. Wait a minute. Pagsardingin tapay na ito agsang-sangit ako maray. Nagawid din kay maestra, kapitan. Nagawi din. Rugi na pa'y latagsaw, ngam nagrungaab ka na dagaws. Kunak man naturad ka. Day tabot ti panagkunak, kapitan. Aha. Ngam, sa nagmatgaya man nato, right? May sapay laday tanang ireklamo ken ka permin asangit, ma'am. Kasano ngay no adudan? Kasano no reklamo ka, mate? Sika, kapitan. Nagadaw dagiti ibagbagam kontra kanya. Ay, di nakadimot ireklamo na, kapitan. Iso baliwam day taagalad mo, Marita, kababain. Isulaang day ti pakaibarbaranggayan, ha? Wan nga raw, kapitan. Jack agungat, sa anak mo't kiti ako rako. Ang kasano no sa bali ata, di saan da ka lang ireklamo? Mga no ipabalod da ka. Limot na to yung data nakatugaw iti waiting shed, Chep. Aywan. Ay, asit ganta man. Dan, Apay lang asit ganta. ano ti istorya na data? Umay ka na. Nanatoyang! Apay. Ano ka no ti istoryaam, iso nga imasidag kami. Ay awanon. Insardeng kunday tang aramid ko. Ha? Apay ngay? Awanan natin nalay nga istorya dito kabildatan, no kasta? Diyak kaya atin ti maireklamaw. Makapanervyos magayam. No daman istorya, dagiti laeng nasasaya at abanag. Saan puro pamirdilaang. Nasaya at mat no nakaamiris ka, nanatoyang. Dagiti lang nasaya at ti iwaras mo. Saan adagiti pamirdi ti padam ataw. Iti kasta, nasaya at kalata. Ala sige! Diton, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Anyat gatangan. Sana ka gumatang, nana. Nita, nanapay tiyawag na kanyak. Anyat ibagamon ta na adupit aramidag. Umayak lagi deliver iti parcel. Dito ka na nga i-deliver da ito'y order da iti online. Anya? Kuwarog ka nung tinagan ha. Ah, Ay, isaw tinakasurat. Kuwarog. Ay, saan ka di asi ka ni kagawad ko anang? wine. Naka-address mo't kan ka. Ay, sapay awan imbagbaga ni Kwarog. Bayadan pa'y lang nana. Singirim to, ni Kuwarog. Maribanang, napanan ni Kwarog. Nay, manon nga aldaw ajak nakit kita Apay aya. Ay, ururayak nga ron nga umay dito tersenak. Tadayin deliver da parcel na. Aya. Sapay siyak tinang bayad. Nasuro kali magasot. Ay, umay nanto siguro alaan. Apay nga minaya dito tersenak ti pangyadrisan da. Ay kasano, nalaklaka ang masarakan Twitter senam. Dinto tatibalay ni Kwarog, ijay kurbaan, ti ayan na. Ay, ibagam tuman nga ron mare. Tao may naalaan kan bayadan tay parcel na.
Sige, Maray. Di ka madanagan. Umay nanto alaan day ta. Ni, paypayapayan na kan sama ni Mari Tuyang. Na, si kansamat ti paypayapayan na, Maray. Ay, isinyas ko man no siyak. Ah, Ni, nagwingiwing. Sika. na, apay nga ta. Anya nga ta ti ibagana. Mapangkan Importante siguro. Ala, ibatik pa'y langarod da ito'y ginatang ko abagas, Maray. Tadagasak inton madamdama. Sige, Mare. Ala, tama pa anak nga rod di tabalay da Mari Tuyang. Mari Tuyang, kasta unay ti panagpayapay mo kanyak Apay aya, Ay, umunag ka maray, tada ipakitakan ka. anya day ta aya. Agurder kan maray. Ha? Dito'y cellphone ka. Agurder kan iti kayat mo nga orderen. Online day ta maray. Nay, mayat sa adukat ti kayat ko nga orderan. Sige maray, mangkita kan. Ang agunget ni Inteng. Ay, di na kayat nga agutang Anya nga agungot nga ibagbagam. Amo ko di aramidag. I-deliver da iti tersena ni Marikwanang. Kitno kasta mo ti planok nga aramidan. Kasta nga binti inaramid ni Kuarog kat. Ni Marikwanang tinagbayad. Katwain. Ay, kasta nga rod aramidag maray. Hey, agpadpadatan iti aramidan. Iso nga agurder kan. Wan, Maray. Mayat ti plano ta. Kapapano man ang jagi deliver iti parcel? Nagaduma nga mi nakakagawad ta da order na. Di dakla tultulagan nga wan hilig ko kadagita. Oray siyak nga raw. Diyak la mahilig nga order. Ura siya, anwak ngay. Ni Kuwaro ka kapitan. Adda parcel na jetersenak. Di na pala inala. May samit na di akwarong. Siyak tinang bayad, kapitan. Di mururuaman dagita at taaw. Kat yadris da mo titersenak. Na, agurder na, si katag bayan. Huwag nga rod Pangbiro kak nga taken ni Kuwarog. Nasken nga laan nante parcel na. Maray, simbangpat ka din dya order mo. Saan pa'y mo't maray? Si Kangay, di order mau. Awan mat, ta saan pa'y nga agay ayab ni Marikwanang. Wan nga raw. Padasag to man, ti mapan ijay istor na, tabarang addan di order ka. Damagam tumutin ano addan dya order ko, Maray. Ay katun amaray. No adda, alaam tumutin Nungay di na kayat nga itag. Ay, itid na, basta si kati mangala, Maray. Nalaing kakat adumiskarte. Nana Tuyang. Psst. Nana. Day, Kuwarog, apay nga glimlimang ka dita. Ang mga numakita nak ni kagawad Kwanang. Ilimlimangam ni Marikwanang. Mapankan sa gumatang iti tersina na. Wan, apay aya. Alam man di parcel kaw. Na, apay asyak ngay ti pangalaam. Kat siyempre, kumarin. Kay, di bayad na ngay. Ibagam to na bayadakan ka. Kayat na nga tamot ngay tay. Kaya't na. Si Kapay, kumarin na kang araw. Ay nasaya at mata nagpakita kamutlangan, Marituyang. Apay aya maray. Simang putan te order mo. Ay adlan, di ngay inorder ni Maribanang. Awan pa'y mag. Ay katalaak nga rudin aje parcel ka. Bayadang mga rod sa ngaribaw. Ay maray, kastoy nay. Di kwa. Apay! Mabalin ka day nga alaak pa'y laang je parcel ka. Day taman tikon kunakon kahit. Denggam pa'y ngamin aje ibaga. Anya day taya. Kastoy nay,
Ay, say-saya atam ti mangibaga. Jak kayatan ti mabiktima iti kalukwam. Ay na, milyon ti ipawit ni Badungkaw. Kat numaalak jay ipawit na, mabayadan ka adagaws. Milyon? Wen, isungarod nga jay order ni Kwaraw kat alaak matan. Tapay? Numaalak jay milyon ka, umay kabayadan adagaws. Nairaman pa yan ti order ni Kwarog. Ay katuan Iso nga iyawat mo jay order ka, kan jay order ni Kwaraw. Ay, kwa. Agdwa-dwa aksamay. Milyon maray. Milyon ti ipawit ni Badungkaw. Agasam nga data. Kabailak ton agulpian da ito lakaw. Sige man langan. Ay namaray, san ka matkataluklukan? Madlaw mo matkat ti panagis-isem kaw. Awan laok na akalukwan dagiti bagbagaken ka. Oh, dayta parcel mo, Kwaraw. Wow! Ang yaman na natuyang. Diyan ngay bayad mo. Ha? Ay, bayadak tuwain ton adda kwarta. Ala, si Kanton ti makaamu amapan mang bayad ije tersina ni Marikwana nga. Wala na. Tauray siya, kat sa anak paimot anak kabayan. Busina kala, busina! Ape aya! Ay, kunok na wan ti tao nga, agbanbanta dito tirsinam. Apo kagawad. Ay, nakadumog aklaang. Awan mat customer mo ita, apaw. Isungaron nga agtuglupak. Adaman nan i-deliver ko a parcel. Dito tirsina yaw, ti pang i-deliverak. Ay, jak kumakayat nga awatanan. Siyak tuman tagbayadan. Dito imot anak address, apo kagawad. Makin kukwaya. Maglagit din tadan ni ante analay ngaglutaw. Wen talaga mas ti sidaan tayo ita. Angkal, awan ka di madmadlaw mau. Anya ko matimadlaw ko. Malaksi data barbaro at t-shirt mo. Hoy, naglaingin ni angkal kaw. Na, Nadlaw na jay paspasikat kaw. In-order ko iti online day tao eh. Hey, uray da ito inlutok akarnit manok. In-order ko iti online. Nagmayat ag online na niyan day. Hey, wen nga rod. Hey, pay ti kayat ko nga orderan. ay agtal na kay man. Order dyan. Ay, nagmayat to matanggal. Padasin nyo ngamin na. Dagita amin nga in-order yaw, binayadan nyo mutlan. Ha? Di kaya gur order, no awan pagbayad yo, Apay, sika, Kwarog. Saan mo pa'y anabayadan? Si kabanang nabayadan mo? Amaw, kadiyo pa'y nabayadan amin dagita. Dagita klase ti sungbat. Bayadan minto akin ni nanakwanang. Wen, agbayad kamintukan kwa na. Kapitan, Ado pa'y ti pirma, awanan kapitan. At dala kayat ko nga ibaga. Kanya dayta. Ibagam tumamot ka ni kumari ka ba na ang tapumasyar ije tersenak. Pagkat-katangan na ngayon, sana mapanijiter sinam. Ije sa bala tersenak. Kababain mo't nulabsan na titirsinam. Duada ka ni Kwarog. Ha? Lablab sandala ang titersenak. Mabutang da dumagas. Apay ngay? At da ngamin utang da kanyak. Jay parcel da, siyak tinang bayad. Anya? Tulungan nakman, kapitan. Kun kay. Oran ni Marituyang. Ang damot utang na kanya, kapitan. Parcel mitlaing? Wan. Ay, hindi pa'y aday tati pampanunutak. Ay, siya kasan nga gurorder. Siya pa'y ti para bayad. Ay, sana mabalinday ta. Kasaritak ida. Naskan lang, kapitan. Papa na Maribanang. Inak man gumatang. Kat, apay ngay adito'y mo't tinapanam. Sa anak amapan gumatang iti tersena ni Marikwanang. Oray siya. Agsingir nga minukwa. Ano to yang? Tantay. Apay nga da kayo dito eh.
Si kaman kit diti damagan may kwaraw. Apay nga daka ditaw. Gumatangak mo ta. Ay sus, Ha? Day, taltalyawan na tayo ni Marikuanan. Aywan, ay sus, kaslag kuskusilap. Ay, talaga nga kuskusilap. Adun ti utang tayo kan kuana. Awan pa'y mo't ngamin ti pagpayat ko. Ay, uray siyak. Awan pa'y mo. Saan tayo nga agbayad? Kan saan tayo na mapandita tersina na? Ay, kusilapan na tayo nga agnanayon Ay na, siyak, nairwama kun amakuskusilapan. Hahay, jakun taltalyawan, tapno jak makita, ipanagkusilap na. Enteng, apay da ito'y kwarta dito'y rabaw ti lamiseta. Imparabaw ko tapno makitam. Kwartak da ito'y. Ing kabayadan, di utang mo a parcel kan ni kagawad ko anang. Enteng, uray saan tapay lang abayadan. Ay, pakasarsarita nyo dahi tano diyo bayadan. Anyang iti bagadag iti tataw. Sa bagay mo't kit di, Dahi talakat utang anti pakaperper dyan ti kinatao yaw. No malabsam ni Kwarog, ayabam, tabayadan na mo't ti utang na. Kan bagbaga akto man. Di mo pa'y ba't sinuksukatan dahi ta in-order mo iji online at t-shirt mo. Nagmayat nga minanggail. Pumudawak no kastoy ti t-shirt kaw. Naa, Iso ajak suksukatan. ay nabayada mo. Masapul pa'y aya bayadak. Di chismis da kan dagiti tatao. Sabay ka anakan ka mga Kahit anyangay nga raw. ay ang kabayadan, tapno sanda ka nga ireklamo. Ireklamo nakpay langket kaanakan ti kapitan. Awan, ti kabakabagyan. Noong panggap iti kakasta abanag, akalukwan. Uray niyan day. Uray! Awan tun ti agluto iti kanam no ireklamo da. Ay, urnusam kiti dita problema yo. Didak ikan iti pakaibabay na. Ay na, pangasem! Di kagbusina tadak dito tersenak! Ay, kunak no awan kayaw, apo kagawad. Kit kita man nakatakderak. Adamanan i-deliver ko a parcel. Ay, jak kayatan ti mangawat kada kita parcel. Ah. Siyak to, man tagbayadan. Ay, kuha, nabayadan na yun. Ha? Ha? Parang sa magkada kayaw, kagawad. Ni, awa may nororder ka. In-order da para kin kaday taoy. Nakasurat mo dito ti. Pagpapintas. Oh. Ha? Ay, in-order siguro dagiti ko kumarik dayta. Ay, sa bagay nakabayad dan. Isa padasak mamat ti mangawat iti makunkun na parcel. Ala, kagawan ko anang. Tapno maksayan ti panagungунgat mo. Awatam, day tapangay ayukan ka, dagiti kukumaren. Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, June Rebutazo. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.